none umuntu wese ukane kumperekeza mu Minembwe itike ni yaje uze tu ico ni kimwe hari umugabo wanyemereye kukwandika abantu bazomperekeza nitugari Bukavu hari abazodutegera indege tugende ku buntu ariko tikizovana Kigali ni Bukavu ni yaje kona bivugira mu materaniro duheze ese cyubahiro ame icakabiri fite ibihumbi 80 byo guheza abana b'inkomere barasiwe hari bari hano mu Kigali hano hirya hano barwaye jewe nyazanye ifaranga z'abana abana biwacu haba abagore bambaye ibitambara basa neza gutya batamugaye batarashwe ko none ndatanga oya ina madura nyoza na 80 y'abanyarwanda ngwifasha abana bangaje abana barashwe jewe nizo faranga nyazanye ibihumbi apana amadolari apana ya mbwa yanyu y'ibihumbi 10 ngo ndangize ndasubira kandi nzana ibitanga 23 reka kunyereka yarashika ukuguru pastor araza arambwira ati nukuri hano harundi muntu ukeneye bufasha mureke mbabwire hari abantu mufite amafaranga muhamuceceka ariko hari abantu bitangiye basona ba mama kugira ngo ntibapfe kuba uyu yarasiwe kuri 0 kandi muzi 0 pressure ibyo yakoze ibintu byose bizabiba mwede ariko mwe 0 yari yabaye igitangaza turashima Imana yakuyemo 0 none tuje bavuze ko bageze ngo muri rwiko bafata imirimbo ta umuntu wese yo yinjaga munza akakubwira ngo mpeza amazi ndaba ari amazi asabye abasabye biryo n'amata sibyo bintu twatangaga no ngwarinjira ngwasoza zanyi gikombe cy'amazi aramubwira ngo ariko mukeje uko kurabona mfite inyota inzara iranyije zinga gatsima aramubwira ngo nkurahiye Imana ya Abraham na Isaka na Yakobo uwo mugore yari umukristo bari banshanye umugo ngava wihuta ba Bose hano kwiyegereza ni muhaguruke Abikorinto ba 2 9:6 7 mwene data ruboneka bamuhe mikoro dufashe Bibiri yavuze ngo ariko ndavuga ibi ngo ubibanke azasarura bike naho ubiba byinshi nyinshi azasarura byinshi umuntu wese atanga nkuko abigambiriye mu mutima we atinuba kandi adahatwa kuko Imana ikunda utanga anezerewe amen Abaroma Abagalatiya 5:20 uratangira ku 19 ugeze kuri 21 Bibiri yavuze ngo ndore imirimo ya kamere iragaragara niyi gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo ndababwira hakiri kare kuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana amen ariko rero imbuto z'umwuka urukundo n'ibyishimo n'amahoro urukundo ibyishimo n'amahoro no kwihangana kandi ukihangana no kugira neza kandi ugafasha abandi ukagira neza n'ingeso nziza kandi ukazongeraho ingeso nziza no gukiranuka kandi ugakiranuka no kugwa neza kandi ukagwa neza no kwirinda
tukirinda ibimeze bityo amategeko abihana. Amina. Amen. Subira ku ngeso mbi 19. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni yego abakristo bene data muri uyu mugoroba wo gufunga igiterane. Ingeso za kamere ziragaragara n'izi: gusambana, shambere gusambana no gukora ibiteye isoni. Kandi ngo abantu bashize isoni bagakora ibiteye isoni. N'iby'isoni nke. Hagarara. Abantu bari mu gushira isoni, umuntu akabyarira umukazana akabyarana na sebukwe, isoni zarashize. Kubera isoni zashize, pastor ari mu gutereta umukristo agatereta pastor. Mapepo y'abadayimoni yarateye. Kubera isoni nkeya abaririmbyi basubiranyemo. Kubera isoni nkeya abagore n'abagabo basubiranyemo. Nakambisa abantu ndukimenya umwe n'undi. Ariko mugogo n'umugabo. Nguna tuangalia tutoto twako. Ngokale kenyeka na kupenda sana. Daddy, papa. Nguna kutana sikako. Kamugogo. Komeza. No gusenga ibishushanyo. Ume. Abantu ko barasenga ibishushanyo. No kuroga. Abantu bararoga. No kwangana. Tonde twanze dukandaho. Abantu ko bararoga. Nta mukobwa, nta muhungu, nta musaza, nta mugore, nta mwana. Abantu bose bishiye mu cyama. Nakambisa gusa ni training ikirasoka abandi bakinjira. No kuroga. Nitubivuga ngo twarakabije ngo baza bavuga uburozi gusa. Nije wabyanditse si Pahoro wabyanditse. Suka. No kwangana. Abantu baranganye, umukazana kwanga nyirabukwe kanga umukazana. Abantu base wabo ntibakivugana. No gutongana. Abantu ko baratongana mu makanisa. Ibimeze gutyo. Nisari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice. Suko. Nuko. Dukubitira ijambo ry'Imana amashimeje. Naje reka niruke kuko no mugoroba nta muntu utindana mikoro. Nituje gutinda turacura abandi kandi naho hari undi muvuga butumwa cange babiri. Hariho n'ikindi gikorwa tugiye gukora. Rero ni passe nimero par nimero kugira ngo ibintu zose tubisange. Ibyo tutavuze kuwa gatanu no kuwa gatandatu none siho tubimara. Ndashima Imana kugera inyabiheke tugasura tukabona nabangana gutya. Imana ya Abraham na Isaka yabwe icubahiro. Ndashima Imana kubwa ministeri yadutumiye n'abashumba barabyemera. Imana yo mwijuru idakiranirwa abashumba beza. Imana ibaha umugisha. Iyo mwikirijeho Imana ibaha umugisha. Jambo rya gatatu ndashimira mwene data evangeliste Rwiyereka na mwene data evangeliste Ruboneka, abayumbe bavuye Sirowamu, abavuye Kabarore, mwese Imana yo mwijuru idakiranirwa yaduhaye guhurira. Imana ibaheze umugisha. Mwasize ibyari bikagombye gukorwa kugira ngo muze dushigikire bene data. Matako tuzokwambara, tuzogushigikira ukiyavuga Kristo gusa turi kumwe. Imana igweze umugisha. Rero tugiye mu ijambo ry'Imana. Ndashimira abavukanyi, ndashimira inshuti n'abavandimwe twabonanye, ndashimira umubyeyi wavuye Canada. Ugume wipange neza. Mukanya tugiye gusara. Mushiki wanje yipange niwe ntangiriraho. Ugume utekereza ibyo tugiye gutanga. Uratanga ibintu kuko wavuye Canada. Waje hano ni wowe gatwa tureba twese. Titwavuga ngo amen. Tugiye gutanga bene data baradutumiye. Imana ibaheze umugisha. Bene data ba Matakumba, ube nkuza hano Mataku. Yarambwiye ngo tuzakoresha autowash kandi ngo niyo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Kandi iyo ministeri n'ubundi murabizi ko ari byiza ikora. Rero bafite abapfakazi runaka tibokwiza bose, ariko bafite umubari barondoye bagomba gufasha. Rero tugiye kubambika tubahe n'amafaranga. Cyakabiri Matakumba yatwakiriye neza, protocole
ni ukuri kw'Imana ntaco mutakoze. Twariye ibintu bivanze, twariye ibintu byiza bidateye imidugararo mu nda. Protokolo yawe bene da rwire cyangwa rubone kusha gukurikira, muzibuke musengere protokolo. Jewe kuko ndi mu bindi ndaje kwibakira. Imana ibafashe. Yeme ibi bintu nyabuna ni bande babashaganye yeme igirayo papa, wewe wambaye agapira ka karokaro, we nguyigira reka gushaganya ibintu aho ngaho. Rero Bibiliya isivuga ngo itorero ryiza ngo nirisura imfubyi n'abapfakazi. Dusomye amagambo y'Umwuka Wera. Reka mbabwire ibintu bitatu biza bituma abantu bakora mu rusengero. Umwuka iyo wamanutse nawe uvuze mu gitondo, iyo Pentecoste yakujemo, hari ibintu 7 cyangwa 8 cyangwa 9 biza bigafasha mu itorero. Ndavuga bitatu cyangwa 2 nimara nkora igikorwa cyatuzanye. Mwitegura amafaranga. Nasenze hariya numva ifaranga ko ziravugira muri iyi nzira, zikavugira hariya, zikavugira iriya. Faranga ziriho. Ntabwo babwifaranga. Hano hari ifaranga, aha hari ifaranga, aha ho ni bitangaza. Hariya naho hari ifaranga. Rero umuntu wese yipange neza, dutanga amafaranga dufashe ministeri nayo n'amaboko yanyu bafite duke tubongereremo. Jambo rya mbere, iyo Umwuka Wera yaje mu itorero atanga imbuto z'umwuka. Kandi imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ubumwe, ni ukwihangana, ni ukugira neza. Nta kindi kintu twaremewe ukuye kugira neza. Ineza iragaruka, ineza iraza, uriho cyangwa utakiriho. Iyo wakoze neza titwavuga ngo amen. Amen. Titwavuga ngo amen. Amen. Iyo Imana yagufashije mwisi ugakora neza, ineza zigaruka. Ineza ya Yonatani, umunsi umwe yagarukiye agahungu kakamuga kanyunyusa amaguru, baragahamagara karaza kaja kurira ibwami. Ineza iragaruka. Uyu mugoroba Imana iguhishurire, Imana ikumvishe gukora neza. Amen. Titwavuga ngo amen. Amen. Imana ibaheze umugisha. Ijambo rya kabiri Umwuka azazana. Titwavuga ngo amen. Amen. Titwavuga ngo amen. Amen. Titwavuga ngo amen. Kitu cha kabiri Umwuka Wera azazana impano. Bamwe ngo yabahaye kuzuzwa, abandi yabahaye ijambo ry'Imana, abandi yabahaye gutera haleluya, abandi yabahaye gutanga amafaranga. Titwavuga ngo amen aba. Amen. Titwavuga ngo amen. Amen. Izo mpano zose uko Imana yayiguhaye, iri Imana yayiguhaye uyikoreshe neza. Zana impano. Nanjye zani yanje tuba ku bwami bw'Imana. Zani impano. Nanjye zani yanje tuba ku bwami bw'Imana. Zana amafaranga yawe. Nanje nzana agafuka k'ifu. Undi azana igitenge. Undi azana akantu gatoya. Nitubikumanya biruba ku bwami bw'Imana. Ese ko mutakiyamwikiriza tuvuge ngo amen. Amen. Ifaranga ni nziza nazo ariko zaze zabikora itangaza. Zana gatoya ufite. Reka mbabwire umuntu wazanya akantu gatoya hamuviramo ibihigo abumutunzi n'abantu babiri. Reka mbavuge nyihuta n'Imana mvuge ca gatatu. Umuntu wa mbere ni Eliya. Mwibuke Eliya hagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Imana imubwira kuja ku kagezi ka Ekereti. Arahaba amwe amazi akarya umutsima wari uvuye mu ijuru. Buriya mu ijuru habiziko. Imana izitara umutsima ikawuza nuhiye abantu bakarya. Ibyiyoni, iciyoni nico cyambere kiza gisigara mu isoko. Kandi nta kindi kigira merwe. Ariko Imana yarakibwiye ngo izi nyama ntizazikorwaho. Izi nyama ni za Eliya. Iciyoni ngo kikadepoza inyama, kikadepoza umutsima, Eliya karya, yamara kurya iciyoni kigasubira kikabwira marayika ngo avuye kurya. Ariko ngo bukeye Imana yamubwira ngo kagezi karakamye n'iciyoni ndagihagaritse. Manuka uje mu buta usangeho umugore azagutunga iyindi minsi isigaye. Ngo aramanuka agezeyo asanga umugore ku nzira kahari ahatoragura. Ngo atoragura udukwi ngo namara acumbe n'umuhungu we bipfira.
ijambo rya mbere uwo mugore yari afite amaganya. Ijambo rya kabiri yari umupfakazi. Ijambo rya gatatu yari kwavuga ngo birarangiye n'umwana. Ijambo rya kane titwavuga ngo amen. Amen. Eliya nawe arashika. Mwumva ibisubizo aho bizabiva. Tegera uyu mugoroba wawe ari igisubizo cyawe. Wokora gato Imana ikuzuza ibyawe. Woshaganya Imana mu maturo makeya yo gufasha umupfakazi cyangwa undi ibintu bigaturika. Ngo aramwiriza ngo mwiriwe mukecuru. Timwiriwe mama, data we mwiriwe. Amaganya. Umuntu ufite amaganya ubundi taza asubizana neza. Mwiriwe. Eliya tese mukecuru. Tiwomba kutuzi. Ati amazi yo ndayaguha. Aja kuzana amazi asigudukwi. Cyangwa yaratwikoreye. Kuko Bibiliya ntizivuga ko yagarutse. Ajana udukwi aja kuzana amazi. Ngo aje kwijira mu nzu atari ko mukecuru. Sa amazi mutupu nasabye. Ariko nagatsima ukavuba no karya. Iwacu twese abantu bavuye ruguru rubone. Ta umuntu wese iyo yinjaga mu nzu akakubwira ngo mpeza amazi. Ndaba ari amazi asabye. Abasabye biryo n'amata. Sibyo bintu twatangaga. No ngwarinjira. Ngwasoza azanye igikombe cy'amazi aramubwira ngo ariko mukecuru uko kurabona mfite inyota. Inzara iranyije. Zinga agatsima. Aramubwira ngo nkurahiye Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Uwo mugore yari umukristo. Sigara nariko ntora turi yaduka. Ngwize ncumbe n'umwana waje uri ya muhungu wawe. Nitubara twifira. Nagafuna ko tiduhaga. Nako nakarobo. Eliya aramubwira ngo cumba mbere wa. Cumba nje. Bibiliya ndizivuga ibintu ngo bisesore ariko ningaho uyu mugore ariko avuga ariko iki kigabo ni igifura ni igiki Rugwinda. Ko ni ruhu rwinda. Ko ndamubwira ngo nagafu gato nanje si Eliya aramubwira ngo cumba bwana. Cumbagira vuba. Eliya yarazi igisubizo afite. Eliya yarazi ubushobozi bw'Imana afite. Wa mumama nawe ngo ntiyaruhazu yaza arakazinga ngo arangize akazana ku masahani utuboga n'agasahani ko gukarabira. Aramusunika ariko Eliya ndamukunda ye ngo abatera umugongo n'umuhungu. Arababwira ati reka mbaze nkarye mutamunandeba mu kanwa. Aragakubita asunikira umupfakazi isahani. Ningaho wa muhungu yabwiye nyina atarwe duhuye n'uruva gusenya ndakurahira. Uyu ni umuntu turajishe. Amasaheri yango arangiza ubutware bw'ijuru. Aramubwira ngo uva kubwira mama we nije wahagaritse imvura kandi nijoro ufite urufunguzo rwo kuyimanura. Iyi minsi yose ifuti izashira mu kigega amavuta atazashira kuzogeza umunsi nzobivugira. Haleluya. Wawe tera karirimba. Waweza tuma neno na uzima libadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Imani kwa Yesu mugisha. Yeme gatoya ufite 500 kazi gaba yatubwiye neza mu gitondo. Yatubwiye ngo umuntu ufite igiceri ngo agitange ngo kuko nta ufite ubushobozi bwo kugikora. Kuriya nta muntu ukora igiceri kandi kiragoye kubona. Wewe wari watora ifaranga hano hanze ntaho zitora kuriya. Abantu baza batama telefone ariko niba kibazata ifaranga. Ijambo rya gatatu n'ubumwe. Iyo dufite ubumwe dufite umutima w'ubumwe taco tunanira. Kwambika abapfakazi 20 kwambika abapfakazi 30 nubusa mu bantu bangana gutya. Nukuri ministeri nayo ikazamukira ku bumwe bwawe. Gatoya ufite ugatanga kugira ngo Imana yeyerekane. Abafite ubumwe bafite imbaraga. Amen. Titwavuga ngo amen. Ubumwe bwanyu mureke kureba ngo twarakoze ejo n'ubundi ni igikorwa cya ministeri n'ubu turakora twambike n'abandi. Mwagize ngo bari aba mama bazibagirwa ineza twabagiriye. Mbabwishije kuri bari aba mama kuri abariko basenga bakazavuga ngo Mana ya Israel heza umugisha abagwane kuri yazo umuntu waguhaye. Aba basaza bose baraha umuntu wamuhaye inka aza sitara ngo yampaye rwire uzompa inka za kwirahira je none kuri inshuti yanje jiwe yuko yamuga akanwa kavuza inka ngo tikarara amata. Iyo umuntu yakugabiye tiwamwibagirwa. Ubumwe bwanyu imbaraga zanyu zirakenewe kugira ngo twambike abapfakazi
ube nk'udundamo nyumve kwifaranga zigiye kuza kuraho kamusha narangije uyu muhungu ahinduye urutoki bareke kukwabura mu izina rya Yesu ni harya nije wagiye uko nije bari babuye womenya ari ibiki se hano womenya ari ibiki sha none wihuteho numve uko wasanga ari je warugiye womenya hano siku bari banjanye umuko ngaye papa wihuta ba abantu bose bavuye hano kwiyegereza nimuhaguruke ministeri bose ntimuze hano muhagararaho kazi kagumaho oya ese nawe uri mu ministeri hagarara uba mu bagwa neza yaciterwa hagarara yemi abantu bari hano ko babaye bake batangiye kwihwereza sasa kugira ngo tubashigikire murabanza mwishigikira ubwanyu siko kuri yeme kuko nukuri kubera ko bateguye igikorwa nono matakumba ari ubanza kandi nadatanga ifaranga nyinshi abakurikiraho baratanga wamuhanika n'umukobwa yagiye Canada ejo amakuru meza niturangiza aba bantu baravuga bose nibarangiza kuvuga murabasi niturangiza natwe abasigaye tubashigikire sinzi nimba mbikoze nabi mwihangana ko ni kumwuka mbwiye ngaho icumi umva mbabwire nta kuvuga ngo ndashima Imana ngo urabona ngo bizara ni ifaranga nta bintu icumi bitanu hari undi uraho ministeri bitanu bavuga ngo nyagarukiye hano kibazo none umuntu wese ukane kumperekeza mu minembwe itike ni yaje uze tu ico ni kimwe hari umugabo wanyemereye kukwandika abantu bazomperekeza nitugari Bukavu hari abazodutegera indege tugende ku buntu ariko tikizovana Kigali ni Bukavu ni yaje kona bivugira mu materaniro duheze ese icubahiro ame icakabiri fite ibihumbi 180 byo guheza abana b'inkomere barasiwe hari bari hano mu Kigali hano hirya hano barwaye jewe nyazanye ifaranga z'abana abana biwacu haba abagore bambaye ibitambara basa neza gutya batamugaye batarashwe ko none ndatanga oya na amadolari nyozana 180 y'abanyarwanda ngo ifashe abana bangaje abana barashe jewe nizo faranga nyazanye ibihumbi apana amadolari apana ya mbwa yanyu y'ibihumbi 10 ngo ndangize ndasubira kandi nzana ibitenge 23 ndabitanga sigaranye ibitenge 4 ushaka ariko bene babandi nyine namwe muzi babagore badafite muzukuri abo nijoro nyara ntanze ikindi gisha ejo nzokiguranya bwo ngiye matakumba niwe nsiga niwe dukurikirana jewe nibyo nzakura nibyo bikogwa zanje habe ni wacu sanungira singira ndagira ngo nibibanza jewe ngira inzu hari iwacu mu Minembwe nyashizemo amamashini 6 abagore ko baradota baza barasiza indi zose iyo nzu ntizirasa
none rero nejo nyaraye nshigikiye peza iyi ministeri ayifasha abagore b'abapfakazi ni imfuvyi ndavuga ngo reka mbaheze mbashiremo nabo ibihumbi 100 kubera mfite ibintu byinshi ndi gukora nyaraye nyahiguye nje sinza ntanga ideni none ga uwacu twakoze akanama arambwira ngo nyongeremo ibindi 100 nayo ndayata ejo mu gitondo nzotaha nyemereye uyu mugabo n'uyu we ngo ntazocana Kigali ngo azoca hari azobajana mu mazi mubanze mwoge nawe bikorohe uzomazi waza koga niba mara koga bajane Imana iguheza umugisha Imana iheza umugisha no mu mama mukubitira Imana amashimeshi cyane nukuri mama imirimo yawe iravuga kandi izakora ibitangaza ejo rwiyerekana ruboneka bazoje koga amazi kandi muzogashusha Imana iguheza umugisha jewe gandi wakuri president Imana iguheza umugisha president Imana reka kunyereka yarashuka ukuguru Pastor araza arambwira ati nukuri hano hari undi muntu ukeneye ubufasha mureke mbabwire hari abantu mufite amafaranga muhamuceceka ariko hari abantu bitangiye basona ba mama kugira ngo ntibapfe kuba uyu yarasiwe kuri 0 kandi muzi 0 pwese ibyo yakoze ibintu byose bizabiba mwede ariko mwe 0 yari yabaye igitangaza turashima Imana yakuyemo 0 none tuje bavuze ko bageze ngo muri rwiko bafata imirimbo